Mina sikhathele sama South Africans ezethi ingane inikwa amahunga ezabo ziyafunda sesifuna bahambe ngoba lento abayenzayo bayenza ngamabamba ukudestroya ingane ze South Africa. Ngicela ukutshela ukuthi la kulesi sikole ingane ze South Africa zibhulishwa ingane zama foreigners phakathi lesi sikole. Kulesi sikole ingane zama foreigners inamba yazo ingaphezulu kweingane ze South Africa. Ingane za South Africa incane kugcwele amakwerenkwere and uthisha mkhulu walaba ehlangene bonke abafuna ukhipha amakwerenkwere sithi manje enough is enough asisafuna inkwerenkwere South Africa ingane zamakwerenkwere ayihambe zofunda eManigeria ayihambe zofunda eMalawi ingane zethu ifunde la ngoba bayifundisa ama drugs ingane zethu ukuze iSouth Africa iphele kugcwale bona. Ndihlala e287 Mahatma Gandhi Road Point. Ndafika ngo-2022 15 December. Ndiziswa ngumasipala ndisuka eholweni eSiphingo ngenxa yezikhukhula. So masuka eholweni sabuza ngabantwana bethu ukuthi transport izokwenza njani ezikolweni. Bathi bona bazosiprovide ngetransport size siphume eflatini basinike izindlu besinikeze transport. Savuma ngoba kwakukuhle. Sithe masifika la safika sahlala eflatini zakhona inkinga zaninzi kwalayo transport sayilwela sisizwa ngama social worker salwa ke sifuna izikolo netransport saze sayifumana imani khatha kwalo transport ifika imani khatha silwe singabazali siya kwa education na transport sifuna transport. Kuthe ngonyaka odlulileyo itransport yabantwana yaphela saxelela ukuthi itransport iphelile ngekuphindisa abakhona imali yedepartment iphelile ngoJune last year yaphela itransport. Xa sicela ukuthi ke abantwana mababuye beze kufushane eDington ngoba kuseduze kakhulu 5 seconds ukuza la eDington sisuka endlini bayanqaba bafuna abantwana bethu bafundele ekudeni. Asinayo imali yokugibeza abantwana imali esixhomekeke kuyo bo 500 begrant umalume ukuya esikolweni 850 umntwana ngamunye asikwazi ukukhokha lo 850 sibe sihola u500 sisidla kuwo lo 500 rand asinikwa umsebenzi akukho esikunikwayo sihleli nje silinde izindlu esingazazi yona izindlu ukuthi zofika nini sihleli nje akuhlanga kangakuba nebhilidi linendawo eliwohlokayo kulo liyawa kuningi nje kuhlangene asazi ukuthi sizokhala kubani ngoba siba ngathi inqokulona umnyango kunzima kumanje nje ingane emongayo ebuilding lethu ungafika ingane ezigcwele ibhilidi lapha ziyange esikolweni ngoba abazali akukho la bethatha khona besa abantwana ezikolweni xa ngabusa umntwana esikolweni fanele ukhokhe imali ayikho ke le mali soyikhokha ngoba ekugqibeleni lo mntwana ufuna ukuphinda uthathe kuyo le mali umthengele ukudla adle sizodla kanjani sizoya kanjani esikolweni nabantwana. So uhulumeni wethu siyacela bandla ayeke usikhandela amakhphara indawo abasithatha basibeka kuyo imbi kakhulu iyangenelele ebantwaneni abantwana bethu bagcwala ulwandle bengayanga esikolweni singenayo imali yokubasa esikolweni bahambi sebeyabhema bahambi sebethengisa ngemizimba ngoba uhulumeni wethu osithathe wazosibeka la waqhiba ukusibeka la wangasinika ukunakekeleka ngoku abantwana bazisukumela bazenzela ngeke kwabo izinto ezingekho zinhle ngoba bethi bazama ukubeka isonke etafuleni. So siyacela uhulumeni wethu mangaba kubaluleke kuyo ukuthi makathatha bokufika abafaka esikolweni abethu abantwana baphenduka amaphara nabaqwayizi siyafa ngalonto thina siyafa abazali babantwana siyafa thina imfundo asifuna mananga kodwa siyafisa ukuthi abantwana bethu mabafunde bede bafundele nathi. Siyacela kugovernment ukuthi makasincede asilekelele kulempi akubhlungu ke kakhulu ukuthi Monday 6:30 late kufoniwe kwathi abantwana bazifumene izikhale eDington by 5 to 6 ekseni ngolwesibini abantwana izikhala sekuthiwa abasazifumananga sekuphinda ngenenye icall ithi umntwana befumene isikhala ubusuku isikhala sitshone phe ebusuku Sicela ukwazi lo ukuthi isikhala siye satshona phe ebusuku
uhulumeni no principal wase Eddington namakwerekwere wabo sicela bakhulume basikhuphela amakwerekwere bafaka abantwana. Enkosi ndiyabonga. Phepha lawe ngiwaphethe uku-applyela ingane ukuthi idinga special class esikhona kule sikole. Uma ngiza ngiwalethile la esikolweni ulindwa i-security egate-ini, awungeni ngisho ukungena lithi ugcwele ayikho leyo grade oyifunayo. Ngale kokuveza i-document engiyiphethe ngize ngani uthi hayi kugcwele jika buyele emuva ayikho into ezokusiza ngayo. Uthisha wasesikhulumile naye uthi akayi nayo leyo grade oyifunayo, kodwa makufika abantu bokufika bona banayo bayafunda manje ba-right. Ingane ihleli la ingeze usizakala khona, isikole esikhona kuba ukuthi siyavimjelwa. Naka manje ngihamba ngehla ngenyuka nawo akafundi umntwana, hlele endlini ngihleli naye enazo into zokufunda.